Brdo Srđa omeđuje Dubrovnik sa njegove sjeverne strane, braneći širenje grada u tom smjeru. Istovremeno je i stoljećima branio grad od raznih napadača. Iako je kroz povijest bio pošumljen gustim šumama duba i bora, zbog brojnih je požara i rata krajem 20. stoljeća danas većinom gol i pokriven niskom vegetacijom. Najviši vrh brda je visok 415 metara. Na vrhu Srđa nalazi se tvrđava Imperial koju su počeli graditi Francuzi nakon zauzimanja grada 1806. godine. Završila ju je Austro-Ugarska koja je preuzela upravu nad Dubrovnikom nakon poraza Francuza. Tvrđava je najvažniju ulogu imala za vrijeme Domovinskog rata, kada je bila prva i zadnja obrana opkoljenog Dubrovnika. Danas je u tvrđavi uređen Muzej Domovinskog rata. Jedan od načina dolaska na Srđ, osim automobilom ili pješke, je i turističkom žičarom. U ratu uništen pogon žičare obnovljen je 2010. godine i od tada je opet moguće sa Dubrovačkih Ploča direktno doći na vrh Srđa. Na gornjoj postaji žičare uređeni su restoran, kafić, suvenirnica i vidikovac sa pogledom na cijeli Dubrovnik. Jedino naselje na vrhu Srđa je selo Bosanka sa 100-tinjak stanovnika, dok je ostatak brda većinom prazan i neiskorišten. To se trebalo promijeniti izgradnjom kompleksa Dubrovačkog golf centra, no projekt je zbog nesporazuma i komplikacija trenutno u neizvjesnoj fazi. U produžetku sela Bosanka u Žarkovici se nalazi i jedini dubrovački azil za životinje. Na istočnoj strani brda nalazi se i kamenolom Brgat, najveći kamenolom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.